NDP long left. NDP long left. Rehabilitation amak lagi boy. Rehabilitation amak lagi boy. Rehabilitation amak lagi boy. Amar prepu kini amak lagi boy. Amak prepu kini amak lagi boy. Amak prepu kini amak lagi boy. Amak prepu kini amak lagi boy. আমি ইয়াত তৎকালীনভাৱে আমি যিমানখিনি ভেৰিফাই হোৱা PRS যিমানখিনি গ্ৰুপ আছে আমি ইয়াত তৎকালীনভাৱে উপস্থিত হৈছোঁ যিহেতু আজিৰ কথা নহয় আগত পৰাই কৈ আছে যে আজি আগষ্ট মাহত দিম আৰু ডিচেম্বৰ মাহত দিম এনেকা মানে কথা দি আমাক প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে আমাক ঠগাই আছে বা হেতালি খেলি আছে আমাৰ NDP যিকেইটা মানে ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা লগ আছে সেইবিলাকত লৈ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ ফেৰেংগা ছাৰে মানে হেতালি জীৱনলৈ হেতালি খেলি আছে সেইকাৰণে আমি বহুত ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যে আমি ইমান দিনৰ পৰা বড়ো আন্দোলনত জড়িত হৈ কাম কৰি আহিছে বা লাইভত লৈ আমি খেলি আহিছে এই বিষয়ে আমি ইমানখিনি ক'ব নাযাওঁ যে আপোনালোকে আমাৰ কাৰণে যিকেইটা যিমান আছে ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা বা ভেৰিফাইড হোৱা সেইসকলক পটাপট মানে ৰিহেবিলিটেট কৰিব লাগে আৰু যিকেইটা মানে মাৰ্চাৰ্ছ আছে কি আছে সেইবিলাকক সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে যদিও নকৰে তেনেহ'লে আমি আগন্তুক দিনত কিবা তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে সাজু আছে আৰু আমি আমাৰ যিমানখিনি কলেজী আছে সেইবিলাক আমি সমজাই বা বুজাই ৰাখি আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনালোকে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ বা ফেৰেংগা ছাৰে তেখেতবিলাকে এতিয়ালৈকে একো মানে আমাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লোৱা নাই সেইকাৰণে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আগন্তুক দিনত এই ডিচেম্বৰ মাহৰ দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে যদি কিবা এটা নকৰে তেনেহ'লে আমি ইয়াৰ কাৰণে কিবা পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে বহুত উপস্থিত আছোঁ সাজু আছোঁ NDP हिसाबै दिनै रिहेबिलिटेसननि खोथाखौनो बुंनोसै आङो रिहेबिलिटेसना माखासेया मोनलांबाय आरो माखासेया मोनाखै बेखौनो बे सारमोना जेनेबा फेरेंगा सारमोन गबिन्द सारमोन बिसोरो थगायनाय बायदि जागासिनो 100% बिसोर थगायखानायबो जाखादों नैबे अक्ट'बर मासाव होनायमोन बिसोरना अक्ट'बरा थांबाय नभेम्बर फैबाय नभेम्बरा थांबाय नै डिसेम्बर रानिं सोलिगासिनो बेखौ आरो इसिबां 2022आवनो बियो होनो गोनांमोन रिहेबिलिटेसनखौ दासिमबो बिसोरो होआखै बिसोर थगायना दोनबाय थानाय बायदि जाहैदों बिसोरो जोंनि बिफा रखम जानानै दं गबिन्द सार आरो फेरेंगा सारमोना फिसाफोरखौथ' एसे नायफिननांगौ ना नायफिनाबा बोरै जागोन बोरै लोंगोन जों फारसेखै दरमा गैया फारसेखै रिहेबिलिटेसन मोनाखै फारसेखै आरो जेबो बिजनेस आरि मावनो जोंहा एक्स NDP फैसायानो गैया बेखौ जोङो बांद्रायखौ लामा नायबाय थाला जोङो सावरायजोब्बाय मोनब्रै गटजों मोनब्रै फेक्सनजों जोङो बेखौ होआबा डिसेम्बरनि गेजेरावनो होआबाथाय जोङो नायबाय थाला मोनसे डेम'क्रेटिक आन्दलनखौ जों खालामथारगोनानो जों सेक्रेटारि अफिसखौबो जथेगोन आरो DC-नावबो जोङो थांनानै आन्दलन खालामहैगोन अब्लासो जोंखौ बुजिगोन सारमोनहा जों आरो खौसेयैनो जोङो एबार रायज्लायखाजोब्बाय डेम'क्रेटिक जों आन्दलनखौ जों खालामथारगोन बेखौ बे रिहेबिलिटेसननि खोथाखौ जों बुंबाय थाया जोंहाबो मोनसे थांखि दं टारगेट दं बिनि थाखाय जोङो बे रिहेबिलिटेसनखौ नैबे डिसेम्बरनि गेजेरावनो होआबाथाय जोंबो लामा नायला बे NDP-नो जोङो सोमावसारगोन एक्स NDP-आबो मामुलि नङा गोदोनि एक्स NDP-सो दानि एक्स NDP नङा जोंहाबो पावार दं मोन्थाय दं दफायाव थानायखौसो जोङो बुंदों दफायाव बे लिरखानाय दं 4 लाखआ मा खायसेनो होनाय खायसेनो होयि बेथ' जानो हाया होनांगोन बयनोबो होनांगोन बयहाबो मोन्थाय दं मोननायनि बेखौ लाखुमानानै लाब गैया बेखौ होनानै क्लियार खालामनांगौ डिसेम्बर मासाव आरो नङाबा जोङो डेम'क्रेटिक आन्दलनखौ खालामथारगोन जोङो सावरायखाबाय बेखिनियाव आंहा 600नि आप दं 600नि लानजाय दं 600 बेसेबांबा बेखौ आं मिन्थिथ'ला बेखौ होजोबथारनांगौ सारमोना बे 600नि बेसेबांबा दं बेयाव लानजाय दंबायो बेखौ फोजोबनानै डिसेम्बरनि गेजेरावनो फोजोबथारनांगौ अब्लासो जोङो गोजोनै थागोन नङाबा जों गोजोनै थानो हाया जोंनि गोसोआ एक्स NDP-फोरा जिहेतु मोनाबा बिसायख'थियाव जोङो जि रायलायनांगौ जि थांखि लानांगौ जों थांखिखौ लाखाबाय बेयाव जोङो फिथाइखौ होगोन बिसोरनो बिनि फिथाइखौ जोङो बे माबायावनो इलेक्सन MP इलेक्सनावनो जोङो बिनि फिननायखौ होगोन बेयावथ' मोनब्रै गटनि दं दिनै मोनब्रै फेक्सननियानो दं जों रायलायनानै जों जमा जादों दिनै बे डिजिनेटिक केम्पआव नाथाय बेखौ जोङो लामाखौ नायबाय थाला आरो इसेबां जोङो बेखौ होब्लांबाय थाला जों जि रायलायनांगौ डिसिसन लादों बेखौ डिसिसनखौ लाखाबाय ओमफ्राय बेयाव जोङो
लागिबाय बे डिसि अफिसखौबो जोङो आन्दलन खालामहैगोन आरो सेक्रेटारि अफिसखौबो जों आन्दलन खालामहैगोन আমাক রিহাবিলিটেশন লাগিবাই আমাক রিহাবিলিটেশন লাগিবাই আমাক রিহাবিলিটেশন লাগিবাই